Yes, nizere ko mumeze neza. Iyi ni The News muri siporo cyangwa se mu njyana muntu. Uyu munsi tukaba turi hano kwa Muzungu mu kabari ko kwa Muzungu, akaba habereye shampiyona ya BR. Amakipe yakinnye ivumbi ratumuka, bamwe bavamo abandi barihanagura, ndetse hakaba hasigaye gukina umwanya wa gatatu, cyane ko ikipe ya mbere yangije kwikarifia finali. Uwo akaba ari ikipe cyangwa se twakwita nka Didier. Uyu mwanya ndi kumwe nande kuri kamera za The News. Murakoze cyane. Uyu mwanya uri kumwe na Habiyaremye Saveri, bakunda kwitira akazino Kim Kardashian. Yes. Ngo Kim Kardashian bo. Je mukomeje kumva no gukurikirana ndikayita cyangwa se Intare Kayitare, umunyamakuru ugezweho cyangwa se special report kuri The News. Tumeze neza, twakinnye irushanwa rya BR hano, nanjye uri kubabwira uko byari bimeze, nanjye ndi mubaye Kim Kardashian, ntabwo ari wewe nyine turi kumwe hano, abandi kumwe n'indi kipe. Hanyuma urinde yitwa Didier Maribaruta, ariko akazina banze kuri BR banyita Golazo. Ufana Arsenal? Fana Arsenal. They were champion. Okay. Turi kumwe na Golazo. Hanyuma rero uyu ni umwe mu bo twakinanye. Iyi ni nayo kipe mubona yansezereye. Aho nkaba ngiye gukina umwanya wa Golazo. Hanyuma rero wamuyemo nirushanwa, warangije kunyirukana rwose, wamuye mu kibuga ariko sindakivamo neza. Urakina umwanya wa gatatu. Ubuse ndawutwara koko? Inshallah. Dukina wumvaga bimeze bite basi? Wale bwo bariko nanjye urana Golazo kabisa. Golazo. Shot bro. Warubizi ko uri kuri The News? Yes. Gira suza abantu bo kuri The News. Ncyuje abafana banyu n'abakunzi banyu. Yego. Ikinyamakuru cyari turagikunda kandi turagifana cyane. Yego. Ariko turanabashimiye natwe nk'abakinnyi bakiniye hano kwirushanwa. Ngewe ndi finale, ndashaka bo duhuranye nkamukubita. Okay. Najye twara nk'aba champion. Ukaba champion. None tugasaba ko nk'ubuvugizi ko bazajya badufasha kuri BR nka ministeri, tukajya duhura n'andi makipe nabo bazi gukina BR. Nuvuga ngo uri murasaba ministeri y'umuco na sport. Yes, kugira ministeri mushyashya wagiye ubu ngubu ushinzwe, uri muri zo shingano, akaba ari we ushinzwe ibintu by'umuco na sport mu Rwanda. Niki wamusaba mu magambo make? Je namusaba buri mukino wose ko BR ni umukino mwiza, umukino abantu bishimira, umuntu ari gukina araruhuka, noneho umuntu akazajya tukajya dukompeta n'ahandi n'imbare nk'abakinnyi biremera Igikondo n'abaturutse za Gisenyi n'izindi ntara zose, hakaba ahantu tukajya duhurira nk'ahantu bagategura ikipe y'Inyamirambo n'indi runaka, nayo tukajya duhura tugakina. Uwo ni Nyirishema Richard, wabaye minisitiri mushyashya muri minisiteri y'umuco na siporo. Hanyuma bakaba barimo bamusaba yuko ibyo bintu muri manda y'imyaka 5 abakaba barimo bamusaba abakinnyi ba BR ko wenda haba ubuvugizi, irushanwa naryo rigakirwa muri zimwe muri siporo zibarizwa mu Rwanda, bikagira agaciro ndetse abantu bakajya bahatana n'igikombe kigaterurwa shampiyona irangiye. Hanyuma igira hino nawe tugira uko tuganira. Hanyuma Didier wijya kurenda cyakubaza, wowe urabyumva ute, urabibona ute nk'irushanwa rifasha gute? Hanyuma tubwire n'ikipe ukuyemo uko wayibona. Murakoze cyane. Mbanje gushima mbere na mbere umuntu watekereje gutegura rino rushanwa, mbanje kumushima cyane ko yakoze igikorwa gihuza abantu benshi cyane, ndamushimye. Hanyuma rero tukaba dukomeje amarushanwa, nkaba ngiye gukina umwanya wa gatatu. Ikinyamakuru ni The News, mukomeze mukore subscribe, share na like, comment, ibitekerezo byo kure Golazo shot.